Chamanikab Jehova akotok eng kainetab Jeiso ale chamgei. Ane ko boiyot amdoindet Arap Nabei. Abunu Segero ako eng saini ang'ololu amite Baringo kemite logoiwek chemiachen. Emet nemoche kou Jangwani. Kouyo okere kotokere kiwanjani nemami suswek koni ko emetab Baringo. Kongoi amu boroinik kakonech Jehova eng betutab rani asikobit keng'alal tugul kibagenge. Kingeng'ololi betut nekibo tai eng betusiek chekokosirtoi ko kiking'alale kautoet keng'ete manung'otiot netai akoi manung'otiot nebo oeng. Kokiro manung'otiot nebo oeng nechomech, nerirenechgei, netoretech, netinye rirgei. Komwoiwech manung'otiot netai kole makieku osotiondenyi ipkobate kebeku. Ako kinyokonamech kimugulmet tugul akondaech oritinyi akwo tulwetab Calvary ak ipkebar chinyo netai, atebenyo netai. Manung'otiot netai manung'otiot netai komami lakini kibeku echeket. Ko formula nekikiboisie kebeku ko kikindaech orititab manung'otiot nebo oeng. Nitok ko manung'otiot ne sigindenyo nebo oeng, notok ko Jeiso. Kimoche kesa anyun sikiro olekiu kemitei family nebo oeng kokakeng'ete manung'otiot netai. Manung'otiot nemarirenech, nelechinech kityo amoche oyai kouni ako ngyetemenech kobarech. Ongesa Baba Jehova kakibwa taing'ung eng sait nepkoraki sikekur kaineng'ung. Yekibendi kekere ng'oliondeng'ung sinetech eng tamirmiriet netilil logoiwek chemiachen. Ndoiwech akiletwech eng tamirmiriet eng kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen. Kibendi kekere sirutichu eng manung'otiot nebo oeng kekere boisiet nebo chomyet. Eng kitabut neb Johana nebo tai 3 koitet 1 komwoe kolen okero chomyet neu ne nekichamenech kwanda kot kekurenech lagokab Jehova. Ako kichoto achek amu nito anyun ko maingenech ng'weny amu kimanai inendet. Chamanichu ki lagokab Jehova nguno ak tomo keng'any kit netun kiu. Kingen kele yetun kaking'any inendet kekergeitu ak inendet amu tun kikere kou oleu inendet. Chamanichu ng'ololi sirindoni kisire kitabutab Johana mwenyewe eng mashangao kale chamanichu chomyet neu ne nekichamenech kwanda kot kekurenech lagokchi. Atya komwa kole ako kichoto iman ki lagokab Jehova. Kikialech eng tulwetab Calvary, kikityachech eng tengekwokikyok, kikiityech imandab Kristo. Yekingome Jeiso keaech keeku lagokab Jehova. Kikiutech keng'ete
boiyot nebo tai agoi sigindet nebo oeng ne sigindonoto ko sigindet ne chomech ne rirenechgei ne toretech ne ng'ololwech en tolosiet ngemitei kai ko kakeit compound nebo koi nebo manung'otiot nebo oeng ko chang tuguk chemitei yekitite compound ak keker rumisiekab konyi koboto jikoni ak tuguk chemi yotok ko akoi kinetgei ketebi en environment noton kiyekitu kotugul yekinoe kele kakaa soburiet komie ano olekiibunen beek komie ano kapsubenutab kai koune ngemitei ko ki lagokab Jehova ko kakebwa kai ako kakomutieigei manung'otiot nebo oeng keeku lagokyik komiten tuguk chekisubi che masharti melen tetutietab sorunet nekikitet kesorwech komelen sikimandech en kotebetab borik kito nekikiyai ko kikityachech kesorwech en tengekto lakini borto kotakomi kwatkonyeta bortonyo komi kwatkonyeta melelda necham ikose kwatkonyeta cheng'etab namna ole isoptoi siyomisie komi kwatkonyeta ngonyo koristo ko kaitit kwatkonyeta rubet kwamin kwatkonyeta momi kiy nekakiwal en borik lakini kakesorun kakityachin kakesor sobon lakini borik kotakeiboti kabilanitoni tuguk chenyoru biikab ng'weny kenyoru akot akichek ngo malaria konomech kawaida keba sipitali kebendi ak bororiet kimi kou kotugul lakini kikesorwech kikityach muguleldo kikesir kainenyo kainaikyok en bukuitab sobon ker ng'olyondonyu en kitabut ne Mathayo Romanik komwoe kolen ker kitabutab Romanik kamwa Romanik 8:22 kale amu kingen kele tigeni akokose ng'wonindo yaet komugul kobotech akoi nguno ak maunotok kityo akot achek chekitinye tongoaniatab tamirmiriet ketikendosi ak achek en orit kikeni keyaech keeku lagok notok ko katyagetab borwekyok kingen kele tigeni yaet komugul notok amune sikere emoni kachur momi suswek akobo asista anan ko emet nekitep koek nusu jangwani tigeni yaet tigendos suswek tigendos ketik tigendos minutik tigendos taritik akoi nguno ngotigendos tuguchu tugul kotigendos kobotech akot achek chekitinye tongoaniatab tamirmiriet chekiketach Jeiso chekikiyan logoiwek chemiachen ketigendosi akot akichek ngebendi sipitali kemi komite biik benchit konoktoi en benchisiek chobo sipitali kemi akot akichek akoi betut nekityochech betunotok kityochech ko nemwoiwech logoiwek chemiachen kole akolany nenunei nemonunei akolany nitomei nemomei betunotok ko katyaknatet neeku huru kong'ete orit akoi borwechu chok kokakewalech makomi rirek kokeny mwoe bukoit kole akous inendet beekab kong alak tugul
amakomi rirek, amakomi kateiywet eng kitabutab Ng'ang'utiet 21 koitet ang'wan. Chekitupche ngemi rumini familini bo manung'otionyo netai nebo oeng ketinye tuguk cheu chu chekimakwech. Kitabut ne Petro kong'alalwech ng'oliot neuni eng kitabutab Petro. Amwa kole kitabutab Petro nebo oeng komwoiwech ng'oliot neuni. Kale ingotesak mieindo ak kalyet eng kokwek eng naet neongen Jehova ak Jesu Kiptaiyandenyo. Ingotesak mieindo ak kalyet kemi kotab Baba, kemoche kotesak mieindo ak kotesak kalyet nebo naet nekinoe Jesu Kiptaiyandenyo. Ngemi rumini keekitu, ketesoksei betut eng betut, walet eng betut, kewale kabwatutik ak keekitu eng naet nebo logoiwek chemiachen. Atya komwa kole amu kikokonech kamuktaetab Jehova tuguk tugul chenyolchin sobondo ak kayweet nekiywei Jehova eng naet nekinoe inendet nekikurech en torornatenyi ak mieindanyi. Kikokonech eng choto arorutik chemiachen mising ak ko echen ine. Kale kikokonech kamuktaetab Jehova tuguk tugul chenyolchin sobondo. Kikekonech tuguk tugul chenyolchin sobondo. Kila kitu eng rumitab Baba eng gaa nenyo kokaketachech manung'otiot nebo oeng ne noto ko Jeiso. Kokakokonech kit age tugul nenyo, kiy age tugul chekitupche nenyo kipsengwet. Kikiityechi imanda koyam, kikesorwech koyam, kikitumda korotik sabarit agenge koyam, kikemwa kele kikekonech assurance kele kicham Jehova ng'uny kot kokoito weritnyi nekikinegei simalus age tugul neiyoni inendet. Niboiyoni ko neng'ung. Kikokonech kamuktaetab Baba tuguk tugul chenyolchin sorunet. Kitinye access nebo kiy age tugul nenyolchin sorunet. Ngemi yutok komwoiwech bukuinik kolen tuguk chebate kotestai eng sobonoto. Komwoe kolen kale amu ng'oliondonitok yekaotes kakiletabgei. Petro nebo oeng no 1:5. Amu eng ng'oliondonitok yekaotes kakiletabgei tugul eng komostang'wong otesyi mieindo kayaneng'wong akotesyi naet mieindo akotesyi ribetabgei naet akotesyi muitaet ribetabgei akotesyi kayweetab Jehova muitaet akotesyi chametab tupchosiek kayweetab Jehova akotesyi chomyet chametab tupchosiek. Amu ngot komitei eng kokwek tuguchutok kotesak koyaak si mochorirense anan ko che maiyei logoek eng naetab Kiptaiyandenyo Jesu Kristo. Kero eng rumini eng kap Baba, eng kotab Baba kokakikonech tuguk chekale otesyi, ketesyi mieindo, ketesyi kalyet, ketesyi chamet nekichome tupchosiek
nga baba kikosikei tesakse tuguchu eng sobenyo kieku biik choieben kieku biik chekitoche biik alak akiborchini yetunet biik alak kieku biik che tofauti ngokakebwa kaa baba kotesakse tuguk tugul kikokonech Jehova tuguk tugul eng kamuktaenyi chenyolchin yetunet mami kiy neng'etu kinyoru kiy age tugul tutatosheka ngoka vitamin kenyoru eng amitwogikab kaa baba eng logoiwek chemiachen eng koityinetab imanda kayanet yekitupche yekakeeku kristianik ak yekaketach Jeiso kemakwech keekitu betut eng betut akei logoek chenyolchin yetunonoto kikitach kero eng kitabut Galatiek komwoiwech ng'olyondoni Galatiek 5 komwoe kolen ngenyoru kitabut Galatiek 5 komwoe kolen ako logoiyatab tamirmiriet ko chomyet ngemite kaa baba ko kiketach logoiwek ako kikikochigei Jeiso ko agenge eng logoiyat nebo tamirmiriet ko chomyet boiboiyet kalyet muitaet ngemi rumini bikyok ketinye chomyet nemabeku chomyonoto kichamene Jehova kot kokoito weritnyi ko chomyonoto kindoi oritnyo sikecham lagokyok kecham sigikyok kecham biikab kokwet kecham chomyet kerire chetinye kaimutik kiro newendoti akingor kikochi chomyet eng family nenyo nebo kaa baba koyooksei tuguchu tugul chu kero amwa kole eng kitabut nitoni kokamwa kole akonech ng'olyondoni kale ako logoiyatab tamirmiriet melen logoek uyo kachang'a logoiyat ko agenge ko chomyet ko kito nebo komonut ngichome inyochini gaa ngichome komemwoe kiy neya akobo inendet ngichome komeweche ngichome komesose akot ngitinye malik irire akot nematinye kiy ichome amu kito nekikure chomyet boiboiyet kimoche biik chemi kaa baba koboiboitu betusiek tugul ikaskei bwana umekombolewa umehesabiwa haki neng'ung kipsengwet ibire teket kifua mbele nenyo barak boiboiyet kalyet inyoru kalyet eng oriting'ung matin komi tuguk cheng'wonen itebe kalyet environment nebo kalyet eng atebeng'ung mekan koimin kiy sikerer met sibwat sinyoru stress siimgei nyoru kalyetab Jeiso koyomech biik chemi rumini maraisi konam stroke kele kokerer met akotestai kokerer met akotestai kobwat konamin stroke kimoche kalyetab Jeiso kokonin amani matiny kalanygei koik anan kosirgei anan kowalak emet ipkotoi biik anan korekto mawoloksei itinye kalyet peace of mind metingisonin kiy amekererchini met kiy ker ng'olyondonyu
amwa kole muitaet yemi kotab baba komoche muitaet neo kemuitae mi tuguk chemele rahisi ma rahisi emoni imuchi kemwaun ng'oliot netitilin muguleldo nengikose tangasur ng'weny sichut akibetite lakini kito nekikure muitaet neuno kemuitae Jeiso akoi meet nebo kimurtoiyot muitaet kemuite kimuitoe tuguk chechang ngap eng familia age kobit lagok ko nekatoeku borotet nekikosegei kong'etyo lagok akoek maadui imuchi sine ngoitinye lagok 4 komuchi koek lakwet agenge koike erenet eng kot kosamisit akowalak koek bunyot koek tiondo nemwoe ng'alek chetile biik mugulel kotile ngumengen akot kole kiasinye anan ko age koe maiyek sikoita ng'alek anan kokul bangit ikere kotinye itondang'ung lakini maneng'ung tuguchu tugul kemuitoe koyach imuitae muitaet bikyok kobo kamanutiet neo ngap kotunin manung'otiot sikotesanin kokerin kuyo maikiy ngap itun chepyoset sikong'et chepyoset akowalak koek tiondo eng kot koikei erenet tuguk chekimuitoe ma rahisi eng family ngap ko kororon sigik kowalokis lagok ngap ko kororon lagok kong'etyo sigik koek tabu kemuitoe ngoi lakwet imuitae ngoi chepyoset imuitae ngoi baba imuitae cham kolen kalenjin muitae kiru ko kirgit iman muitaet amu nemuitoi akoi kakesunet kesoru yo imuitoi ko chito neloboti ko akot kokakong'et komuitoe kolabat netigin nebo mwisho akoriach kambet ko nekit keriach kambet koibu oindet tuguk chechang ngomakimuitae komakitoboni ker ng'oliondoni yebendi iwang'unoti kale tolosiet biik chetoloen kile Jeiso tolaitu ku lagokab cheptugenik mieindo iegu chito nemie neibortoi atebetab torornatet ninyonei atepto nekiyoni nemakikosyinin ng'olyo makoi kilen orano angolen nebakwa kanisa angolen neba kikotach Mungu angoirono biikab kanisa akichek kolosekei angoyoe oranoe bikyok yekakebwa gai komite tuguk chekisubi eng gai yoe atebetab gai koek atebet nenyolunot akotok torornatetab Jehova keeku ambassadors chetelelchin kipsengwet eng atebetab barak eng ng'unyuni kimi ker ng'oliondoni komwa kole kaming'inetab kei meetkei eng kiy age tugul akot ndenyoru mali akot ndenyoru somanet akot ndenyoru ne meetkei ngemi familini kiming'inegei family nebo kaming'inetab kei atya komwa kole ribetab kei memwakikan itumtegei iyai kurot age tugul kiribegei akot tuguk cheiome inai ile ne nenyolu keam ne nemanyolu keam mi tuguk cheitumtumi korotik cheu machanik kotinye tugun chekile caffeine chetwoe korotik kosukumoni korotik ak baadaye kokonin kaimutiet mi tuguk cheu sukaruk
chetinye tuguk chechang che koimutik chekitupche yo kimi rumini kochang tuguk chokoi kemuitae keripkei komami ng'atutiet neesio chuto ak icheket chebo Kristo Jeiso kokikakartat borto koboto magutikchik ak kasetab nyat chebo choto. Ngot kesoptosi en tamirmiriet ko ongebendoti anyun en tamirmiriet among kilosugei buch, among ketachatachgei, among koamcheigei ng'etkong. Ngebendoti en tamirmiriet kekany kowalech atebetab tamirmiriet, kowalech tamirmirietab Jehova ak keeku biik chekitinye che ngiwechech kole keweksei kewalech kole kelechech tebi kouni itebi kounoto eng imanda nebo logoiwek chemiachen. Melen ngiwekyin yaityo iyesye cheyach ak iyan chemiach tatya ietu eng logoiwek chemiachen. Ngotoretech Jehova akondoiwech achek tugul sikobit kemi kotab Baba keeku biik chekitinye atebet nenyolchin logoiwek chemiachen ak kebendate logoiwek choto akoitchech Kristo imandanyi akonai imanda akotiachak imanda kole Jeiso omenyo akomenyo. Yekakemeny Jeiso kei logoek chenyolchin yetunet kemite rumit en kotab Baba. Ngotoretok Jehova akondoiwok akoribok okwek cheokere ak okwek cheokose ngote miendab Jehova kobotok. Amite Baringo ole kiamdoi logoiwek chemiachen. Ngondoiwok Jehova akikwek en tabanwekab ng'ony ak kebeberwek tugul cheokose ng'oliondoni en kutitab chego. Mungu awabariki sana. Ngoberurok Jehova ongesa anyun. Baba Jehova nesobei kakibwat taing'ung kitoror kaineng'ung. Kongoi amu ng'oliondeng'ung nesobei. Kongoi amu logoiwek chemiachen tebi kobotech nguno akoi koigeny. Tupchosiekyok chemi kebeberwekab ng'ony kotun ketuiye en bounatet kikosigei amu logoiwechu miachen. Ng'wak makeng'ung kuyookse kipsengwet en tuguk tugul en kainetab Jeiso Yetindenyo. Amen.